Sakaza tuje konti systeme jamais egare twizere kudahwema kudukurikirana gatanu ku kandi tuje kugira ngo tukugezeho updates. Umudamu wa Tshisekedi rero akaba yatewe n'abantu bataramenyekana muri hoteli haryamye rero i Washington, aho rero uyu mudamu Nyakeru Denise yatewe rero n'umuntu mu cyumba ariko ntabashe kumugirira nabi kubera yuko igitero cyahise kiba rero identifiye, babasha kumunetraliza bagasanga rero uko amakuru akomeza kutugeraho ari umuntu wabaye mu gisirikare cy'igihugu cy'u Rwanda, bikaba bivugwa yuko yaba ari umwaja kugeza ubu u Rwanda washatse kwasasina uyu mu first lady wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Patrick Muyaya. Avugana rero n'itangazamakuru akaba mukanya amaze kuvuga yuko ngo iki gitero mu by'ukuri connects ku gihugu cy'u Rwanda, kandi igihugu cy'u Rwanda ngo bakomeza ngo kukidentifia nka père w'ibibazo bikomeje kuba muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Rwanda nta kintu cyari cyatangaza kuri iki gitero, ndetse bakaba bakomeje kuvuga yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari ikintu cyayitunguye. Hari rero mu masaha ya saa 10:51 uyu munsi ubwo rero hagaragaye aya maraporo kuri iyi insida yabaye ku cyumba cya First Lady Denise Nyakeru. Amakuru rero akaba yaje yidentifiya nyine uyu muturage w'igihugu cy'u Rwanda wagerageje kwinjira mu buryo buri brisque mu cyumba cya Nyakeru. Sécurité personnelle ikaba yahise rero yinjira irwana n'uyu muntu washakaga rero ngo kwinjira, ndetse akaba yari armé. Bakomeza batangaza muri iyi raporo rero yageze ku buyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane iyi departement ishinzwe communication muri Ministeri ya Communication. Bavuga yuko rero uyu yahise nanone agerageza gushaka gutoroka ariko akaza kuba maintenu, nk'uko rero amakuru akomeza kugenda abivuga. Bikaba bivugwa yuko rero ari guverinoma y'igihugu cy'u Rwanda ngo yaba yaje kumwohereza. Ikaba ari rero stage yabaye, ndetse ikaba mu by'ukuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga yuko ngo ari yo kugerageza assassination na intimidation y'uyu mudamu wa Felix Tshisekedi. Iyi raporo rero ikaba ikomeje kugenda ivugwaho byinshi n'ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Sécurité personnelle y'uyu mudamu ikaba rero ikomeje kugenda ivugwaho byinshi. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikaba navuga yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kugenda zibahereza amakuru menshi ajyanye na detail, ndetse verification zigikomeje kuri iyi sécurité ya Nyakeru, ariko nta kintu yaje kuba. Turakomeza tugukurikirane rero gatanu ku kandi. Iyi ni urgence ikomeje kuba isakaza tuje contester mais je ne zigare turakoreka mukanya.